Twagiye i Rubavu, twagiye i Rubavu bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, turi i Rubavu. I Rubavu haravugwa iki? Haravugwa umugabo w'imyaka 30 watawe muri yombi azira gushaka gufata ku ngufu umusore cyangwa umuhungu w'imyaka 17 ndetse akagerageza no kumutera icyuma. Ariko se Imana, Satani yabaye Satani, niko kwa mugani w'abanyamadini n'amatorero arimo ararwana yanyuma. Byagenze bite? Uyu mugabo w'imyaka 30 yatawe muri yombi akurikiranyweho gushaka gusambanya umwana w'umuhungu w'imyaka 17. Ibyo byabaye itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2020, bibera mu mudugudu w'Ubutabazi, akagari ka Kivumu, umurenge wa Gisenyi, akarere ni aka Rubavu. Nk'uko ushinzwe irangamimerere muri uyu murenge wa Gisenyi, Bwana Ndagijimana Serunyenyeri Innocent yabwiye Umuseke ko ukekwaho biriya yamaze gushyikirizwa inzego z'ubugenzacyaha. Yagize ati ni abantu bivugwa ko bari banyoye inzoga basinze kandi banasangiraga. Bageze muri uwo mudugudu, umwe ashaka gufata mugenzi we ku ngufu. Twibuke bose, umwe ni umusore imyaka 30, undi ni umusore imyaka 17, none umwe arenda gufata undi ku ngufu. Noneho ni ubutinganyi nabwo bukozwe ku ngufu. Yagize ati ni abantu biriwe banywa basinze, nuko abo bageze ku mudugudu ashaka gufata mugenzi we ku ngufu. Ubu ari kuri RIB ya Gisenyi. Umuseke rero wamenye amakuru ko ukekwaho ibi bikorwa byo gushaka gufata ku ngufu no gutera icyuma, nyine yari afite icyuma ashaka kugitera mugenzi we wagifashe. Uyu wagifashe rero cyaramukomerekeje ariko byoroheje. Ariko igitangaje ni uko uyu uvugwaho biriya bikorwa yasanganywe imiti ijya yifashishwa n'abakora ubutinganyi. Bikekwa ko yari kuyifashisha kugira ngo bimufashe gutingana n'uwo mwana. Tekereza ubutinganyi, ku ngufu, gutera icyuma. Ni ibibazo bikomeye, ni ibibazo bikomeye. Aha ngaho naho twakwibaza, ubutinganyi mu Rwanda bugeze no ku rwego rwo gufata ku ngufu. Ikindi nanone turareba aba basinze, umwana w'imyaka 17 kuba umusinzi nabyo. Reka mu by'ukuri inzoga tuzigabanye, tunywe inzoga mu rugero, tunywe inzoga dushishoza, kugira ngo ibi bigiye gukomeza kuba. Tunasaba inzego z'umutekano n'inzego z'ubuyobozi kugira icyo zikora kugira ngo bene uru rugomo rubashe kugabanuka. Mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda.